Татарча яхшы аңламаган яисә бөтенләй татарча белмәгән кешеләрне дә безнең программаны карарга чакырабыз. ТНВ Планетада татар теле дәресләре башланып китә. Рәхим итеп каршы алыгыз Илсур Нәфыйков татарча өйрәнәбез сәхифәсендә. Өемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда, мин татарча сөйләшәм, кайда гына булмасам да, мин татарча сөйләшәм, хәтта йоклаганда да, мин татарча сөйләшәм. Здравствуйте, меня зовут Ильсур. Если вы не знаете татарский, то в ближайшие 2 минуты вы сможете выучить несколько новых слов. Тема сегодняшнего урока – приветствие. Итак, начинаем. В татарском языке есть несколько вариантов приветствия. Самый первый и наиболее распространенный – это, конечно же, исәнмесез. Исәнмесез – hello, здравствуйте. Исәнмесез – hello, здравствуйте. Когда встречаемся с друзьями, мы, татары, конечно же, говорим сәләм. Сәләм, хай, привет. Сәләм, хай, привет. Есть еще один вариант приветствия, звучит он саумусыз. Саумусыз, hello, здравствуйте. Саумусыз, hello, здравствуйте. Исәнмесез, саумусыз, неге кәҗә саумисыз. Здравствуйте, здравствуйте, почему козу не доите? Вот такое вот лирическое отступление. Ну что ж, давайте продолжим наш с вами урок. Никак нельзя забывать и этот вариант приветствия. Ассалям алейкум. На что татары традиционно отвечают ва алейкум вассалям. Ассаляму алейкум. И, наконец, еще один вариант. Его можно использовать, обращаясь к самым близким друзьям. И звучит он нихаль. Нихаль. WhatsApp. Как дела? Нихаль. WhatsApp. Как дела? Хәтта йоклаганда да, мин татарча сөйләшәм. А теперь повторим пройденный сегодня материал. Исәнмесез. Hello. Здравствуйте. Исәнмесез. Hello. Здравствуйте. Сәләм. Хай. Привет. Сәләм, хай, привет. Саумысыз, hello, здравствуйте. Саумысыз, hello, здравствуйте. Ассаляму алейкум. Нихаль, WhatsApp, как дела? Нихаль, WhatsApp, как дела? На сегодня все. Учите татарский, полезный и красивый язык. Увидимся в понедельник, 3 сентября. Пока-пока. Өемдә, урамда, мин татарча сөйләшәм, шәһәрдә, авылымда, мин татарча сөйләшәм, кайда гына булмасам да, мин татарча сөйләшәм, хәтта йоклаганда да, мин татарча сөйләшәм.